good morning you all our dear friends and our viewers. Welcome back to our YouTube channel. Kita kasih ya dan apa? Nepal. Kita kasih ke balai kejang ni. Thì mình ta nhiều order ya breakfast, nhìn ya bam breakfast cho mình ta. Thì nhiều ya breakfast, nhiều order the breakfast you be? Puri sabji. Lah ban pet yes. Nia puri sabji. Nia pat pelang sedia. Sausage. Kani di Nia English. pat sedia. Kada jam. Pat kemakat. English breakfast. Đây nè. Thì Kedang ni kanan ni. thì mentang pelan likai dan kowe kajaka mo. Pat siapa pun kon ka video kajang ni. An ni speni jaka mo buat Nepal. Bat ada kwa ban pe bah kham bah susu ki bang penipu Nepal subha slipej YouTube channel Madhushal si kijat itu barakat Jaga balai pujat hari pada jaga bahan balai pujat lai produk hani ngilet ke Bunsin. tangkabam bet But tangkabam bet tangkabam kindiak kinsot ya Jaka. jaka ndri daras akan ka channel ipeni tang sepang kabam aka Madhushal ipeni be jaka barakat long no ka traveling ma ba tips ya pisia kono ba pin da yawan ba pin yo jing tip ma naka to ka video ka jungi da lape detail ke kani te ka second channel jungi long no ka ba sapang kabam ipeni komno kabam sin kabam sakui quick stian long komno sakui country long komno kata kan ipeni pi khnang da piru tindawan sakane ka country neskinu kinu country pilai yo kan Idea lang ba? kuat try lang tu jumba bulong komno bangsa hai kawai kami but hang nu karem hang nu kata dei na ba hang nu kai tanat kam kami itu ki ba sutuna ban chandel hai tanat ba ban le reels ru dei nem par lag ini ba smart ha ban le reels sampai ya ka video ka ba ngin sa pelag mo Ini advice mati sedang berieng dak sekiri ya ingin advice iswa mah Iya, bang shadow puri mah. Oh, bang shadow puri. Ang mga ibang tu, nanti petian sa kuya. Sudah de bang way, tahu? When? I don't know. So friends, now we are ordering puri. And this is Indian breakfast. So please remember, when you come to Nepal, you'll always get Indian food every restaurant, in every restaurant. For good advice, so just try to taste the Nepali Thali. food. It's very Wow, the tasty. thali was amazing, mom. Yesterday was too good, right? But day before yesterday was better. Because they have that aloo fry. That French fry, right? Nepali Yang French panjang. fry. They'll bring. Nampan nama. Siap keluar. Gila. Acap dengar. Đi xe kia ở đây. Thank you. Thì là bằng gái và xa rước. Bạn đi bilang, tôi không có đất. Nak terkong nomor ba? Akan yo lamelin pendim saajam. Makan kira Akan đây. yo saajam kada. Taman pan. Dom tetap dia. Ya. Saya perlok ni kan sabji. Tu motor. Ni puri. Puri. Ni paling sedia, ni upat sedia, bas dia lang bupiat, ni sausage. Tu ki makan kicam buat roti mah. Roti đây. Buat kesya. Cheers. Ini lah ya. Ahun.
Kini duk meni bla 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 yang na. Dia perlu tentang paham no. Sakai Ini English breakfast mah. English breakfast. So ni. Sedang siya doon upan. Pan kan. Upan ti people Favorite jong berapa tu pan. Dia perlu kuasai mah bang mana bang cameo bang le video bah bang ibun kam no untuk masing dat bisa temtas mentang ngila keluj kam de ngila mi kai no menit bat spesial ni dan checking penya dan checking hanya ya kibadikian penput hanya salap baik sesabat dia Ladap daulan. Oh. Lain baik dia. dia mentah nyelet sakawai ke dukan ini buat bam jat thali mo jong Nepali kababdas do kiwi ki dukan nani dan ngilap kawai nak kiwi nang dukan nani bakamdas tingin bam jat thali mo Ini di locality Thamel ketika favorite hub dan tourist ketika apa makita apa. Yang ni nila banyak restaurant hotel hotel. Sina try ketika di Korean restaurant impact dan menu you. te perlu mentang ngilap pai kawai ka restaurant mo company fi mo lapai ne po activitan Nepali kitchen te ya ngin rung spot alright betul Ini alright kelis close te perlu kalong leno ai moi ngi ba ngilak kemen bang yo ban nyin yo bam hania tambah ila apa ni ki ong lakhan sonol sham step te mentang dang hawan na po Google ingin page kanu kedukan badang pelie datang pelie datang dan ketukan ki dukan badang pelie ingin ni hata ba pelie mo ingin speni pi hanup ingin ni bam bat kabam bangin bam kan bang yo ngi habam dang thawon yo kabam dong ni pali we te la bhabok la dang ingin thawon yo te sabam ke kue ingin speni ke mo perlu te sabah si pe pentoi kani ke video jongi te perlu tang la poi ni po just per tepat ngindang yo bam te yang ni pej mo spo chal ap ya mji ira kom tu sen ai ba pali awan te pe kalong kune perlu spo te perlu pe spo mo kalong kumnya pai tu ke restoran ani pila bon yo bam ru yo bam thali ka dei ru ka jakati alkohol ai mo tamangi tingi wan bam ne wan bam kaca thali Nepal Indonesia ni aquarium tanah bah enti pe ye jongai dang order ya kabam tambah tip i page bam you pe you Nanti yang apa buat thali dengan page. bok thali okey ta dang pe ma phi te pe se perlok daki dieng pe ki design ni pe ki design ne ni ru pen rồi daki dieng pe sa udong sokon phi pe ki design ne itu daki dieng ban kenal ha đây ơi Page dengan page ingat ni. Di Oh, oh. Ilang standaran ni dari mga qua order I mean dalam ban order sakol maban Kol. dah ko ban cancel ru na tu la long advance paham maksudnya bas ba ka jakar ngapai pat ka ba belum kumlo isa ai red mah ai isa obdi pat ngin sari mo te bat ngin speni ru iki kalau kumlo ka ba ini pa chicken thali. Like is it the chicken is dry or curry? chicken It will be red first, no? You will make it red first.
Di mendai 8 ke chicken thali. Ya, favorite ko ay ma. Chicken thali. Ano? Ti perlu minta kelapai ka pam thali mo kani ka dosiar, uniu ubi, pol, han, And Kerala. Ye kya ye bhai? Radish and radish, Radish, carrot. carrot. Yeah, Brinjal. Brinjal. Yeah. tomato pickle. Betul. That's bitter gourd also. Okay, ini salad. That's salad. This one. Oblong. Dia perlu katu ka jembam kani ka item jong in Nepali nani mo traditional food of Nepal. So now we will taste the traditional food of Nepal. So we will tell you How it tastes. tastes. Okay. Yes, yes, you can give. What is that? Acha, ghee. Okay, so this is the favorite segment of thali, that is ghee. Thank you. Ti perlu minta mo ni ya bam no ni ka bam mana do mening la ngan last ni la yo pun bam kani ka just for restaurant tangin wing shop ni ya mau wing. Decorate siya, itulah decorate tenang ada. Alright. Oh, di akhirnya cendol siya kan, nanti cendol siya. Di akal lang ini siya siya kan dia mah, nilai. Ya PM ikaw pa ban tani itu. Bang Hadi. New baby. Itu Nanti busy tu. Dia nanti busy. kalau siap tu ni pecah popor. Tinggi hapua dia tu. Nah, dah ada dia. Oh, Kedua ini. kedua ni apa-apa. Kalau alingnya bam, langi kan ikat hali, bam jagi, bam hi jagi. Nah, ayo ta. Nah. Rian, tu yang natus ya. Sultan bincang landem. Ini di orang french fries yang nampak sambang kan. Apa? Tan tu boleh? Tan. Dah. Apa yang kalah lep? Tu. I'm back. Biar kebang. Nhiều tay về sao? Đây behel-behel. Itu dia udah. Tu Beans. ulang kamu. Beans. Yang. Terus lihat terbaik. Rempah. Bye. Bang, susah. Sini sebab ini mah susah. Di perlu ketemu hilang depan bang. Tinggi mi no nanya. Wan lino saja kesan apa. Hilang tak pala. Hilang ceram emosi. Ini semua sate dan semua sate yang tiap ini sekitar bila saya kasih step. Di kebab kalau kebabang kebatias but kador apa jam kalau tak san spa san au dek jam nak sabar kalau punya kan itu ya ya undi di try tu pe kalau punya sabar itu kan aku tu awak cadon hotel ni ke Jakarta ni ke Jakarta sejurang kan ni ke restoran apa buat cadon sekawi ke restoran ni mah dah siapa pun masendung ni lah kan dia ni yano ni ada nama kata ni jal
Bisa. Kenapa ada? Ya. Das war